uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ndibulisa kuTata uNsibande, ndibulisa ekhaya lezwi, ndibulisa entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ndithi uJesu Kristu uyinkosi. Ndizophakamisa amandla kaJehova esimkhonzayo, amandla kaRomans 10 verse 9. Last week bangcwele bendilapha ekhitshini ekuseni ndihlamba izitya, kungena umakhelwane wam esiphile it's about 19 years ngoku, esazi singabantu abakholwayo kweli khaya. Ungena ndicomplaina apha ndisithi andiyithandi ke into yokuvuka ndize ekhitshini ndingakhange ndithandaze, ngoba apha ndingakhange ndithandaze. Kuthi kusenjalo ndithi ndiza kushiya apha ke mkhaya ngoba ndiyakwazi uba uzondilibazisa ndibe ndiyothandaza. Kuthi kusenjalo ndisathi ndiyamshiya apho kubekho into ethi kum, umntu ukavalelwe nemthandazweni, ngoba ndiyamazi ungumntu othi xa ndisithi masithandazeni aphakama ahambe. Kodwa namhlanje kubekho into ethi mandikhe ndimcele. Kuthi xa ndimcela ndithi masithandazeni avume bangcwele, isimanga sokuqala athi ukuthi hayi singathandazani. Okwesibini athi ngosithandazayo azivumele ngomlomo wakhe uRomans, sithi masiqale sithandazeni uRomans, avume ngomlomo wakhe uRomans bangcwele chapter 10 verse 9. Heyi, hayi Jehova uyamangalisa. Kuthi kusenjalo sithandaze sonke. Emveni koko sisithandazile amangale abuze uba ngubani luthandaza abanye, ndimxela uba ngutata uNsibande. Athi hayi bo mkhaya umthatha phi? Ndimchazele ukuthi hayi utata uNsibande useRichards Bay because beseyifuna ukumbona yonke loo nto. Ndithi ke mntaka useRichards Bay but uyayazi mos uba siyakhonza. Kuthi kunjalo hayi uRomans 10 uyabuya qho, akanafowuni ke bangcwele, ndimbethayo akanafowuni. Uthi mandimbhalele phantsi lo Romans 10. Ndithi mna no, andizukwazi ukukubhalela phantsi. Xa sewule unefowuni ndizokuthubelela lo Romans 10 sowuhlala umthandaza. So uyababaza amandla akhe empilweni yakhe, and ungumntu ongazange akaye enkonzweni. NgeSundays undifikela kuqala enkonzweni. Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyakholwa baba nisagcinekile egameni lenkosi yethu Jesu. Baba, ngithanda ukumbonga kakhulu nje uNkulunkulu, shuthi ngimbonga kakhulu ngofakazi baba ke bushere nathi sabatwana bakhe ibandla, ney'ntshumayelo inkosi eyisebenzise ngazo. Kuyathobisa kakhulu uma usubona sekwenzeka, uthola ukuthi namazwi okubonga ayaphela ungazi ukuthi uthini, kodwa nje kuyathobisa kakhulu. Okusho ukuthi baba ngibe nephupho ngobusuku bange-Friday kade sisemkhosini. Kuleli phupho leli engathi siyatheza, masitheza lapho mase ngithi ngizoqoqa iy'nkundi, mase kuqhamuka umsindo omukhulu baba osabekayo, engawusaba ngendlela engakwazi ukuyichaza. Ngangusaba ngabaleka ngoba wawuza ngakimi. Uma ngibaleka ngithi uJesu Kristu inkosi, kushoko kimi kodwa kupresseke kungaphumeli obala, ngoba ngithi ngiyabaleka ngifulathele lelokhuzana lomsindo lo. Mese mangibona ukuthi hayi lento iyeza inomsindo, angibonanga ukuthi yini baba, kodwa nje yayiza ngejubane inomsindo osabekayo. Mese ngesikhathi ngibaleka ngithi uJesu Kristu inkosi, kuwukuthi akwenzeki, akushokoki futhi akuzwakali. Mese ngiyaphenduka, mangiphenduka mese ngithi ngimemeza amandla kaMoya Ongcwele, ngimemeza amandla toward isimo lesi baba engangibhekene naso. Inqotshwe baba kanjalo impi, inqotshwe imane iphele lelo khuzana lomsindo lona, nalokhu kwesisaba enganginakho, nalento eyayiza kumina imane nje inqotshwe ngokuthi ngithi ngimemeza amandla aphelele, amandla kaMoya Ongcwele. Manje baba mangiphaphama ngajabula nganalokho ukuthobeka ukuthi ngabe ngiyazelaphi lento.
So ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu, ngibonga ngalokho ukuthi ebufakazini naseshumayeleni ubaba uma esuke ekhuluma, inkosi ngempela isuke ikhuluma ngobaba, ngoba ngabona sekunqotshelwa impi nami engingayazi. Ngakho ngiyathobeka kakhulu baba, ngithi nje angiyishere nobaba lento ngoba yangithobisa ngendlela emangalisayo. Inkosi indlela eyanqobela ngayo. uJesu Kristu inkosi.